Ay. Nay, unay meten na itasin naay mo sa round. Mangagsapay naging ganita ka aruba. Kas ano kat nagpudot te panawan. Saan nga umdas na ta electric pan? Imbag pa ni Mare Alma ta naka-aircon di balay na. Nagando apunti kayo di tarubayan. Di ka ngamin agpupupok dito unag ti balay Naparpari irmut la jirwar. Makapangisit nga rod mati darang ti init itarwar. Katsigod mo itanangisit ka. Kaya't ko kumangarod mati pumudaw baset. Si kantumat ngamin. Nay, apay asak manan ti pagpupunutam. Ada ko mamat aircon ta no hanak nga linas lastugan edi. Linastugan na sasawam mait. Unamat ngamin edi nga pulis ka. Namati akmat. Tati amukot nakajak patakon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang matgayam. Barangay pulis mait ti awag da kamay. Saan ka day? Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan ka pa'y. Sa mulang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam edi nasikugan nakon. Anya pa'y ti maramidak ngay. Agtala ka ditan saron. Amok manen ti turungan na ito asaritaan. Mapan manen iti asawa ni Alma agayem mo. Amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balit na nagagutak mait. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta iti pagadalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Mare. Apay, naggapuam. Nagpalingki kan samat, Naggapuak man ijay ili, Mare. Napan ko inalatay pau iti asawak. Umadani man nga minang ka ti panagbayad ti anak ko ijay pagadalan da. Aya, private school samat dya pag-isiskulaan dya anak mo niya. Ta isumat di kayat nila kay. Kat di anak mo ngay, ijay kadipay la public school ti pag-isiskulaan na. Ay, uwan, Mari. Han nga bali, agpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public. Adamatan kadagi dya ubing, no, ipasnak da tag-eskwela. Ngam no siya, kanayon ko nga bagbagan dya anak me. Nang runak at medyo narigat dya inala na nga kurso. Ay, uray di balasang ko, Mare. Kayat nakano tagisuro. Ngamjak kayat. Tapara lang kadagiti marigrigat ti kasta kurso. Kakaiso na akabailan mi apagadalan iti nalatak apagadalan. Kalpasan na. Kasdi laang akurso ti alaan na. Adagayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, Mare. Mala, panawan ka pa'y, Mare, tanay. Hay, nagpudot dito'y ruwar. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatang nila kay ko. Ala, panawan kan, Mare. Ay, una yun day dya nga, Mare Alma. Nakaasawa lang iti profesional. Kas jacket din tayo si style na. Sabsab alimatan. Apalam manin ako nakbakit. Ano ko nga apalan, ti kas dya nga tao. Kunam lamat no asinumatan. Ay, wan gayam, ayan nga ni Rico nga anak ta. Weekend matad ta. Di mat, awan eskwela na. Dapat tumulong mat ije bangkag. Imunan ije bangkag. Imbagak asumaruno aklatan. Alangarod ta ilutok dya karne nga ginatang ko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kamin tulat tangaruda tanay. Ano pa iti maarami ni Jai? Ay na, ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito Isunti mang ala. Nagpudot ti magmag na itarwar. Agpayong ka Nagadula ka tapambarmon ay Nagado apayong ken payabyab dita. Naimbag man anak ko, ta nakaawid ka. Mala, aginanakan, tamok anabannog ka nagbiyahe. Uwin man nanang, talaga anabanugak tani. Nagwatiwat to mga minti biyahe manipo di jay syudad. Kayat mo, taiyagan ka laangan iti kanom ijay silid mo. Tapno makainanaka na imbag. Saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisinak. Kayat ko pa'y timapanagpag na pag na ditarwar inton awanan ti init. Nakailiw ko ti pulo iti angin dito'y lugar tayo, nanang. Sige nga rod, anak ko. Kunaklano di ka makaawi dita, Bea?
Pasensya ka ni Rico. Ado nga minti na si Kaso kiji pagadalan. Kat kumusta mo ti panagadal mo nga? Marigrigata nak nga rudan. Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasay-saya atag ka no ti panagadal ko. Oresyak nga rod. Ninanang tumat nga minti ng pili ti course ko. Diyak kayat ti course nga lalaag. Oresyak, Rico. Kinamaestra ti kayat ko a kurso ngam saan na kayat ni nanang ko. Kut naimbag man ta nakarwar ka. Di da kabiro ka ni Jibalayo? Saan? Ta nagpakadaak ka ni tatang. Nalpas ko matan jar aramida. Ne, narabian ka matriko. Kung tatang mo nga sarakam lang dagijay gagayam mo itarwar. Isumot nanang. Nagbasketball kami ngamin. Nagbasketball? Awamat awit mo nga nagsukatam. Nakamaong kapay, kan kaslahang kamot nga naglingling at. Talaga akas to tilangak anak ki ay ayam nanang. Aywan, amom ni biyang anak ni Alma nga gayam ko. Jamang alala iti kinamedisina. Ha? Ay, jak unay am-am mo na dyan nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, lik-lik ampay lang ti makiam-am mo kadagiti babwa eh. Tapno may pamaysam ti panag-iskwilam niya. Oo nanang. Imbag ta nakasangpot kan, beya anak ko. Ala, ingkagpalusan tamangantan. Nanganak kon itirwar nanang. Nabsuga kon. Aywan anak ko. Damag ko kat nagawid ni Rico nga anak ni Mari Sharon. Ay, di ka makigaygayam iti dayjaywan. Amang nuarmon na ka. Sapay nagpintas ka anak ko. Ipamay samkit di ti panagadal mo. Nang runakat saan asinsinan day ta kurso nga inalam. Daytoy tumot nga min ti pinili a kursok. Mano atawan pa'y ti urayan. Ay na, saan ama pupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnek mo ti panagadal mo. Basta saan ka pa'y ama kinubnobyo, ha? Tapno awan ti agbalin alapad iti panag-iskwelam. Ala, wanan nanang. O sige nga ron, sumrek ako iti silid ko. Istimarek pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe entun bigat. Ay, pinmanaw manan dya anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-iskwela na. Ay na, adan to na anak ta nga inhinyero. Pakita ak tumanda dya nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin? Tagibasitan na matan ti dadu mga kurso. Gaputa medicine at alalan dyan anak na. Kung namatlan asin umatan nga agsasao. Ha? Naimbag no makalpas iti panagadal na dyan anak na. Baka makiasawa nga dagos. Kat hampay nga nakatorpaos. Tila sasawam mo. Amo mayat tigasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon dyan anak ta. Is strict to act. Tapno hampay lang nga makigalgarplen. Di mo unay istriktuan Tama nga no mabagkal mat jay anak mukin ka. Ay haan. Para matlang kanya na tararamidak. Nanakonching. Gumatangak man. Anyat gatangam, Sharon balasang ko. Sabon man nga para laba. Dato iti bayad ko nanakonching. Gumatangak man mo't nanakonching. Mabit lang, Alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangak ito'y coins ngayong bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, nana. At iti sangaribo. Ikisayo di tanti bayad tigat-gatangan na. Ne, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngam isupay ataktak na mo't day tagbilang iti barbarya. Kasanun ngay no ado tayo a customer na. Sige nga rodan nana. Muto nga rodan data barbarya ta ilibre na kano ni Mari Alma. Malang rod tay isang aribula ang ti baryaak. Iparparo pa na lang matunay kanyak nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigmak mat iti kasdi nga gatad ta siyak mat ti mga libre kanya na. Anya manan ti tantanabutob mo dita Sharon. Ayan tayo patpatimplak akapingay. Si kalangan ti agtimpla ta awanan ganas ko nga agkape.
Dahil tumat ngamin nga Maria Alma. Huh? Ay na, sana makumpleto ti aldaw mo na awan may bagam iti dadya agayem mo. Katagpay sumat. Ipakita na launay nga adaan iso nakatsyakot awanan. Makagradwar lang dyan anak ta. Makalong out tanto matlang. Adanton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipat ang magatangan. Awan na. Umayak laang ko mamakiin ni istorya. Aywan, siguro chismisan nakday jay asyaron anya nana. Anya kumangay ti chismis na kan kabalasang ka. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak nana. Ti kayat na, kanayon nak nga artapan. Idi ngamin kat agpadpada kami laang iti kasasaad. Ngamit kitain nyo mata. At damot basit makunkunakon iti biyag, ta engineer kat nga rod tay asawa. Iso apagad adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat nga rod. Mangal alamat ti kina-medisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapagabrodak to. Alakot, sapay ko mga rod tamakalpas di anak mo, Alma. Dakkel ti panagtalag ko iti anak ko, nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tayo anak ni Mari Sharon nga Amangan kit din no saan asumsumrak day jay talalaki. Kaduan nga min abulakbol kat lalaki. Beya, hapay nga da ka ti boarding house ko. Jakon kayat ti agadal, Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdan natalatan Anya? Marigatan ako una yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kaninanang ta sigurado nga ang tanak. Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kataglepas kan. Siyak ngay, mano atawan pa'y ti urayan. Kasano nga rod itan? Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito Kat ilimod tapay laang at panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya't kupay ko mati makalipas. Oray marigatanak. Ano sa kun Masyanak kamin kadananang kantatang ko. Sika nga rin di makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngam no siyak, talaga ajakon kaya't ag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulan ng adi ka nagawawid, anak ko? Nanang. Amok, amakumikum ka. Tanarigat kat nga roday takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagam laang numano ti kasapulam. Uwan, nanang. Ay, nanak ko. Siya kunti kararagsakan numakalpas ka iti panagadal mo. At danton anak ko doktora. Alang arudan, nanang. Adupay ngamin dinaskan nga ramidag. Jak pa'y la makaawid, nanak ko. Agan-anad ka dita, ha? Bye. Nagulbud ka manan kaninanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't ang mabalin nga agawid ak akastoy tilangak. Malasin ang tityan ko, Rico. Pasensya ka na. Saan mo't ang mabalin na yawid ka? Ano saan tapay lang at ikastoy? Saan na balay? Tawan mo't makaamam mo kadata dito'y nagabangan ta. Madanagan ak, Rico. Jak amo no anya ti aramidan ti inak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Ore siyak Ano sampay lang ti agmay-may sa dito boarding house no kas diyang agawid ak. Masapul mo't ngamin nga agawid ak iti weekend. Tamangan no agbalaw da nanang no mabayag sa anak na makaawid. Ang plano ko nga ipudno ti amin kadananang ko. Anya? Sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ura yan Makaammo ditan. Nanang, tatang, pakawanan da ko ada nasikugak. Anya? Nasikugan nga? Hangkaman nga mangrabrabak, Rico? Agpay suti bagbagak nanang. Ada nasikugak. Anya?
No kasta. Inlimit mo, ti kadat no biyam. Iso? Bakit? Agparbag ka kuma. Relax ka kumalaang. Di mo ipagpakita kanyak na nga babae. Ingga na nga hangka nga makalpasri ko. Mano nga bulan langan makaturpus kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da kumahana nang. Nay, bigbigat pa'y laang adda ka man nandito'y tirsi na kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din, Nana Conchita. Adda ka nun na si kugan ni Rico nga anak ni Sharon. O, di pudno ti kunak, asakit ti ulo lang dagiti lalaki. Di pa'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan. Sana bali tabulan sa laangan ti palabsan kat agturpusan. Mamati kayo nga rudmat makaturpos pa'y. Ay kat, kumusta matan ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pagadalan da. Amumatan, napasnek nga agiskwela di anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganan ang makaturpos, tanakasikog met gaya man. Ay unay matan Mari Alma, kasta gayam ti ibagbagam iti leklekudak. Naamwa kamin nga ichistis mismo ijay store. Kat pudnumat, amukmat nga apalan na kunay. Iso akayat nak ngartapan. Nga, manya nga ita. Ay napagsardengam ngaminan di anak mo, Mare. Di yun tumala kabaila na pagadalan. Ngam ipilit yo, kat awan nga rudbus-busin nyo. Sakas jay pa'y anak kasi ko gayam ti anak yo. Ay, awan bibiyang mo itan. Mind your own business. Nanang, di na ko man kagura. Ay, basta i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo Sa munto iyam amo no asinudata nga girlfriend mo. Hangko kayat nga katkatawaan daklatan da dyan nga Mari Alma iti kasto nga napasamak. Nanang? Agturpos ka nga oray na kasiko ka, Oo, nanang. Umadanin ti panagturpos ko, Bea. Kat agsagana ka, tayawid kang tumatan. Wenrico, tadjakon ka ba ilan taggaraw nga agmaymaysa? Ni dakkelan do sigug ko. Saanan ama iliman? Iso na laang tamadandanagan tunggal malagip ko ni Nanang. Amangan no anya taramidan na kanyak no maamuan na daytoy. Di kagdanang tadi ka baybayan. Anya nga'y Nana Conchita, mapan kakadimot ijay ayanda Mari Sharon. Adda kanukat sag-anada, tanagturpos mat gaya mentay anak na anak kasikog. Katun mapanak mat. Sika nga'y, di ka mapanaya. Ay kat mapanak mat anana. Bea, apaya masikog ka? Pakawanan dak kumananang. Mangibabain ka! Kasanon ti panagadal mo? Nabayagan ang nagsardengak, Nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan? Sapay impalpalanggwad kun nga danto doktor ang anak ko. Apay nga anak ko! Naimbagpay kada kayo, Nana. Naklundak adagos. Ngam ni Nanang, kasta unay apong tut na kanya. Uray to pa'y siya kat kagura na. Ang baybayam na diya nga Nanang mo. Aywan gayam, agiskwela ka manan niya, ta siyak ti makaamo iti apukok. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Rico ija abroad. Jakon kayat nga ituloy ti sigod a kursok, Nana. Marigatan ak unay. Alam ano niya ti kurso nga kapkap na kam. Agyaman akmet kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Rico iti panagiskwela na. Amok nga narigatan ta siyak nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso idi. Wen ka nung nga rod Nanang idi kwan kinayat na latamot. Tadi na kayo kanu kayat apaayan.
Apay nga da kayo dito'y Nana Conchita. Aging ga ka diita. Kat nasakit pa'y latinakam mo kinibaya. Nana, husto ko man. Awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatag kat nagunod na matlaang ti arapaap na iti biyag. Kasjay matan tinararamid na. Awanan, alanganan ang makaturpos dayjay. Di kay mapukawan itinamnama. Mari Sharon, pakawanan ako maa. Kastamot kan kabaya anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyog ah. Naan-anayan ti kinaragsak ko ita, nanang. Kinapudno na, mababain na kanak ko. Nangrunakan ka, Mari Sharon. Nagbalinak apalangwad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalan ka launay idingam hangayam nga rumbang ti kasjay. Ala, tinapatag. Naragsak tayo amin itang aldaw ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Abalayan. Wana, abalayan. Katsapay ko mataginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maabalayan. Nay, mayat mati kakatawam dita cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam. Pagliwliwan nga ron tiagbuya ti social media. Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Ang dinakmet mangmangag. Nagapan niyo, Uncle. Napan ko man kinita nagtimulak anatag. Dandani nga minin kat amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag kat adon ti nagpurusan da iti nateng ijay. Madlaw abinuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw dabantayan nyo tayo mulayo, Uncle. Amang naawan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay, dumawatak man iti nalamiis at anumyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, Uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo aginatang ta, Uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto nga awan kukuan nyo. Ada ije jurabaks kao. Jakmat kabisado ti kuditek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kasto'y akagap-gapok iji bangkag. Di mat insuro kayo no kasano yung ausarin. Wenag, yung pasigmat ang nagsisikse ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Inton kwan, tila mapinpindot kaun. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga road nga inyalaan kayo iti cellphone. Bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-puri na ramat dagiti friends ko ijay ibay. Pasaray English endak. Jakmet amot isong-song batkaw. Ado ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, Uncle. Agpili kalangan kadakwada. Awan samutan ti mayat. Addan tulat ta ka di. Aywan. Adda sarakag at chatmate ko inton Domingo, Uncle. No kayat yo, sumurot kayo kanyak. Anya nga'y taramida kijay. Kastoy na, Uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, Uncle. Anya? Ay, tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, Uncle? Siyak ti makamo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Alawanan. Bareng makasawan tumot da taon. Oray nalaad ni tan talakayak mutan. Ikidumakon. Sika Martin, saan man atila isursurom kini ulitag mo? Awan matdakas ng isursurok, nanang. Kan may sa tulungak laeng, takayat na kanumot ni mag-asawa.
Narigat mo't ngagpayso, naglaklakaylatan ngagmaymaysa. Sayang itinalawa abangkag na, awan pangipatawidan na. Ngam kasanon no pagkwartaan dalaang. Di kay agdanag na tadyak mo't baybay Uncle. Martin ka anakan, anda akaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni Uncle nanang. Nay, bantayam ni Uncle mo Saan atila ipaparamid mo? Nanang. Kaya't ko ama kaaliwak saymot basay. Saan lang ay gibangkag ti ayuyang na. Pagpasyarin tayo mo't Kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo pa ya. Kunak man o nakapulis ka, Martin. Apay mo takasta tilang, Amberto. Right. Apay kaday ipag. Kas kamulan na ipatakdira bang kayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka. Nasubra aksabot nga agpayso ti pulbos kaon. Ay na, kisay ang basit. Napuskul unay ta pulbos mo. Samo pa'y laim patakder day tabuok mo. Ay na, naggrabe mo day tabang banglumon. Aglalaok tangot mon, Berto. Bangbang lukas ka na pumada. Adla nga min saraken may ijay sentro ipag. Iso anas ken amayat ti purmak. Ay sos, ang mga numapabot ngan ti balasang itikasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat to pa'y ti purma ni Uncle. Ay, uy nga raw. Kakaiso na may suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakadulin. Ita, mausar ko manan. Nagalas mo't gayam, Uncle. Nagpintas mo iti profile picture na. Nan, kita man taladawan na dita cellphone mo. At di man Nay, uwan nga agpaisaw. Nagadayo mo tilangana. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Ngam iti personal. Kasla namurang mag. Nanay, kumanitan iti aglawlaw. Da kayon ti sumangukin ko na, Uncle. Ay, manjak, saanan? Kunak man no makaas-asawa kayon. Ay, saan pa'y gayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon kin ko na. Martay, di nakibati dito orayin lak. Kat, kumusta ti panagpasyaryo, Martin? Anya ngay Berto, adamo laang nabirukan nyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita abagay o anagawid. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen. Filter lagayam diladawan na. Ay na, di kay pay lang amin agarom kadagiti babalasang dito'y ayan tayo. Adomot tinapipintas dito'y, naggagagat da pa'y. Ni Leticia, madlaw nga agkursunada day jay ka, Martin. Diyak kayat tibalo na lang. Ni may lang arog. Diyak kayat da jay. Nagdayag kan nagbakad. Ang mga ibaltog to day jay makaarami da kiti di na magustuhan. Kabutbutan. Napili ka ngamin unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili kan ay iti armom kadakwada. Kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia. Ngam nagtadam ti ko silap na kanyak. No di nakayat, nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kuggangi. Uncle, kayat yo ti sumurot manen kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado kon ang napintas da jay. Napintas gayam di si kalaangan ti mapan. Umapalaklaang no aginusto kayo Kayat ko ngamin ti makasigurado, Uncle. Iso aka sa pulak ti back up. Manjakaw. Manyaman din ang agkaon. Apay, di ka pailan na didigra iti damo apan nakisinarak yaw. Sa baliitan na nang, marikriknak. Amangan no soulmate kon na jay. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin. Para sa lungarod ni Uncle. No jak kayat,
Saluan niya, Uncle. Oh, saan ka di, Uncle? Sa mapanta niya. Kuyugan nak manan. Salahunan. Nga maudi na ituyin Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanyak nga uray jakon makaasawa. Awan pa'y tay kasinarak mau. Sapsapulik nga rod, Uncle. Puraw ka no ablaws ti suot na. Kat no nagadumay tinakapuraw. Ha? Dajay samot, Uncle. Makita yu kadi tay babae anak katakder ija banda. Ang di namat kaingingas tay aday ti profile na. Naiskam tan samot manan, Uncle. Uwan ngagpaisaw. Nagandayaw tilangan ay timpakitam a picture kanyak. Nakapimpintas tiladawan na dita cellphone mau. Iso nga tada dya, Uncle? Unsamag. Hanggang nay. Di nakipaspasubaw, Martin. Umuna akong nga gawin, Uncle. Sumaruno kayo taon. Martin, oray na ka! Martin! Nay, adamot gayam kadua din nakapuraw itay. Puraw ti bado da adwa. Ay, asino nga'y kadagita ti saraken ko majay ka anakak. Asit gakman ida tagdamagak. Excuse me, asino kadi kada kayaw ti agnagan iti Milo day? Siyak tata, apay ka di. Nagpintasan na ito ang babae. Kwa, adeng. Ibagak tiyag paiso, Wine, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay, umuwan, tata. Ngampimanaw mo't kan. Nakitak itayon. Ngampimanaw mo't. Ibagak tiyag paiso, Ngamsapay ko mata saan na masaksakitan to'y kadwam adeng. Ngamen, nakita na to'y kadwam. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadwa, tata. Red flag daytan insan. Naimbaglakit din na nailisi ka adago si tikas dya klase ti tao. Siya kon tagkidaw iti pasensya ka na kayo. Siyak ti mababain gapo iti naramid ti kaanakak. Ay, sana da kayo ti rumbang agbain, tata. Day dya ka anakan nyo ti awan babain na. Ay, pasensya kayo mga adeng. Tata, mangantayo pa'y no okay lang kada kayo. Ay, kababain samot. Umay kayo kit din, tata. Da kami ti mangilibre ka da kayo. Langarod da kayo ti makaamaw mga adeng. Mayat sakit di tay pinanawak at chatmate ko nga impasa ka da kayo, Uncle. Kwa. Ayos lang, mag. Naimbagkit di at nasingpad. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak. Ay, no kasta. Pasado ka da kayo da dya klase ti babae. Ay, katuan latan Iso na lang. Sana kasigurado no kayat nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad. Di naksamot kursonada. Amangan no aging ga kamila iti friends. Inad mo ko man ay ti FB. Tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no ti mangiad kanyak. Anya? Sigurado kayo ni ti dadya, Uncle. Wen ano adda pan nakaikarikan ko na. No nga ikidawan na ngagkita kayo. Mapan kayo? Ay kat mapanak Angam nay. Di kan sumursurot kanyak taamangan no agawam kanyak kaanakan. Pulos, Uncle. Jak pagan ano rajay. Kukayo lang. Jak kursonada. Awan sumgar adut-dut ko kenkwana. Sigurado ka. Uwan, Uncle. Ipabusoy kon ka na kayo. Barang makaasawa kayon.
Saan mo't na napintas? Lumabas akpay ka anakan. Nay, itugtugot mo samot akanayo na ni Jibang kagnay ta cellphone nyo, Uncle. Talagang sa seryoso kayo ti dadya at chatmate nyo, ah. Ay, wain ka anakan. Kid-kid daw nga raw nga agsarak kami kumamanan. Kaduaan kayo, no kaya tiyaw? Ay, saanan ka anakan? Diyak kasapulan ti kadua. Nay, timurad kayo sana, no may papan iti babae. Wain, tajakon paluspusan na jay kaanakan. No aklunan nak na jay, ikasarkaw adagusan. Ay na, agyaman ak melody. Kunaklakid din ano din nakayat. Roberto. Uy, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika iti panagdingig ka. Nalagan nga mintiriknakan ka, Roberto. Kat naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot moten amat-mat nagtiriknakan ka. Kaya't kan ngay kasara, Melody. Sigurado ka kadi? Nagbiitan. Di ka nga taagbabawi? Adda nga mintay pagsasao, ababalwenak ka no, tada siding dito'y pagayusan tilwak. Saan ka kadi amabuteng amatay no bilang laeng? Uray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta. Anya? Ang madamag kumanlaay. Anya ka na tinagustuam kanyak. Kat adayo alaklakayak ngam sika. Ay, kinapod na. Nauma akon iti kataebak a karelasyon. Ngamin, awan uray may saan ng seryoso kanyak. Iso akayat kumat apadasan ti addan edad na. Kitsi ka dayta. Kanadlaw ko ngamin anasingpot ka, Roberto. Ngamado ti mangibagbaga. At ikanusiding dito'y pagayusan tilwak, ti makagapo no apay asin sinaandak dagiti makarelasyon ko. Mabuteng da ka no amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapuno iti siding taropam, awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman nak, Roberto. Sapay la ko mga rod, tadi kan tumauma kanyak. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Bertaw. Ang mga nupanawan na kantumula ang day tanubiam, taub-ubing nga adayong umsika. Kasla anak mo. Bastag sagana kayaw ni pag, ta mga sawa akaw ni timabiay. Nabit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, Uncle. Ikasar mo adago saan. Jakon makauray ka anakan. Narigatayin. Ang mga numapukaw pa'y kanyak. Talagang arod nga aladan yun Uncle. Jakon paluspusan ka anakan. Kuyugan daw, tadumanon tayon. Uncle, adda tayo nito balay tinobiyam. Di mat isuday jay tayo chatmate yaw. Apay ngay, adda mat ka-holding hands na alakay. Ay, saan aday ta tinobyak, Martin? Sino nga road? Ni, adda kayo matgayaman, Roberto mahal. Ay, well, Melody mahal. Kanwak dagiti kakabagyak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Parwaro kung dananang iti silad na. Uncle, isuday jay tinobya yo? Well, Martin. Ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't gayam. Kasla saan mo't ngay so tayo nakita tayo idi? Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay ngay adi yung imbagbaga kanya kasabali di nakita ta iday. Ha? Di yun patuluyan ti mangikasar ka ni Melody, Uncle. Pangasyaw. Siyak ti chatmate ni Melody idi. Di nakamutlapagan tinubyak. Tahan na upayan ang naming pinsan ken ka, Martin. Pasensya ka na, ngam awan inlimod ko ken kwa na. Imbagak ti rason,
no apay apimanaw ka iti daylingal daw. Isu asori at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na di melody nanang. Inatrasam nga rudeng. Rineject mo sa ita kasta ti ibaga. Ti amok agad jay saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin namut gayam na jay. Awanan ti maaramidam. Tanatulagan ti kasardakin ni Uncle mo. Umadanin ti kasarda. Nanang, ison-ison niya, nobyak. Naimbag nga, orasyon. Nana. Ay, kastamot balasang ko. Ay, nadamot gaya mo nobya, manak ko. Oo, nanang. Danuman, Martin, makain-inumak. Yalaam iti danum tinobya, Martin. Marigatan sa nga agangas. Mabit lang, darling. Apay, nakaamamam iti nobya, Martin. Naamamok iti kasar ni Uncle Berto, nanang. Nagustuak tanapintas. Natayag pa. Inaram ko aragaws, kat sinong batang nakmat aragaws. Wen angam nagkutong mo tanak ko. Mayat ka di sexy. Ore tabagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Berto. Taob di asawa na itinobyak nanang. Ag inanata pa'y Martin, nabanog ako nga magmagna. Saan ta pala anak kaad-ada yun? Nabanog ka adagusan. Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man, Jay. Nebulizer ko itabag ko, Martin. Nebulizer? Wen, kasapulak no. Kasyo nga marigatanak nga gangas. Hantan nga mapaniti. Papananta. Han kon nga. Kaya, agawitan. Ubanak nga agawid niya. Anya? Anggal, dandanin samot kan aganak di asawam. Dakulan ti tiyan na. Ay, uwan Nasken ayagawak tanay, lakay da taon. Maring lain no kabalakpay ti pumutot iti 5. Akait, si Kangay, kumustamot tayo numiyam. Ikasar mo na, kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awalagat kila at ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamatin ng tayangas na. Anya? Kantay ornong ko akwarta pagkasarmi ko ma. Nagastos men, ta pinagpadoktor na. Ino tanay boss. Apay ngay. Nakadumat ti sakit na. Anemic pa'y. Isa kanayo na maulaw. Isumot laan ako tong Uncle. Gastusam. Pagasam. Oray, tanapintas may. Marigatan kan tumanan na makasapolitikas kan kwa nakapintas no sinaam. Jak ammo ti sawag, Uncle. Ada ka pa'y laang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati iruruar ni Sonia ija ospital. Nairuar min nanang. Kat ayan na ngay nga road. Intulod ko idan ija balay da itay. Insubli ko ni Sonia kadagiti dadaktel na. Anya? Apay ngay? Sinina akon. Awan maaramidan da, tasaan kami mo't na nagkasar. Kan oray ta, binayadak mo't tibil na ija ospital. Anya? Ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonia. Di kang pala nagkaskasar ngam nagalon tinabusbus kaw. Wan ngam sayang ni Sonia anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobo, no, managsaksakit mat. Awan mo't lat serbina nanang. Agasam mo dayta. Tunggalag pasyar kami. Dayta lamang igam iti nebulizer ti aramidag. Yak kaya ti adda pasyente na nanang. Dayta ngamin kat. Gapo iti kapipilim dayta anak ko. Gapo ta napintas, inaram mo at agaws. Adi mo pa'y am-amunay. Sa ita, basta sinaamlatan, ay kaasimat a genubiam. Nagpasensya akmat kadakwada nanang. Mawatan dakmat siguro.
Kit bayan niyo. Tainton sumarunaw. Saan lagan nga akin roar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan tiag darasudos nanang. Nay, anyat gagara manang Mila. Umayak ko maumutang iti kwarta, mayet ading ko. Di mo pailan na baybayadan, tayo mo na nga inutang mo. Ita umutang ka manan. Agbayad ka pa'y mga umuna, tap na damanan ipautang ko kang ka. Di ka madanagan, tabayadak tumulaeng ading ko. Sa nagaputan na sing petak at gungun dawayan dakmatan nga utangan. Amuyo kumamot at ipagpatinggaan nyo. Kwa. Pangusaramaya iti kwarta manang. Pagbayad ko man ni Elias akaanakam ije pagadalan, ading ko. Apay, anyat yernan aya. Graduatingan may sa semester laengan graduaren. Kastaya. Mala, baunam dito'y balay takasaritak man. Tapnosan kan ngag problema iti pagtuition na. Siya kaun, timang paadal kan kwa na aging kang aggraduar. Ibaklay ko amin ang magastos. Ha? Agpaiso ading ko? Wen, isabaw nam dito'y balay di anak mo, manang. Naimbag nga orasyon ti. Agmano ak. Ala, agtugaw ka Elias. Agyaman na kanti. Pinayaban ka, taday singasing ko. Marigatan ngamin ni nanang mo amang paadal kan ka. Iso ang nagdisnudo kasyak timang tulong kan ka, Elias. Ha? Agyaman na kanti. Italang mo't na medyo marigatan ni nanang. Awan nga ng trabaho na. Naimbag iti dapat trabaho na ta saan kami unay ang marigatan nga agbayad iti pagadalan. Ay kapagadalan ka ngam iti may sa kondisyon, Elias. Agnaid ka dito'y balay. Ha? Kaya't kabantayan, bayat ti panagadal mo. Isong agnaid ka dito'y. Kayat mo? Ay, no siyak. Kayat ko. Ngam kasaritak to pa ni nanang ante. No, palubusan na kuno saan. Nala, angam sika at agdesisyon iti dayta. Taadan nakam mo. Saan kan nga ubing, Elias? Kat addakan ka anya ti desisyon mo, anak ko. Da kayo ngamin ti pampanunutak nanang. Awan kadwayo di ti balay. Di nakpakadanagan, takabaulak ti bagik. Ken napigsa akpay, anak ko. Aramidem latan ti kayat ni antem, tapno matulungan na ka. Kat maragpat mo ti arapaap mo, anak ko. Inak agiskwila nanti. Abdoy ti kwartam, Elias. Kan tay bayad ti tuition fame. Bayad akaon. Daytoy. Agyaman na kanti. Naimbaglakit din tadda kayo. Kunaklakit din o di akon maituloy ti panagadal ko. Wen tanasing putak nga men. Amok ti tumulong ka nagitaawanan nakas kada kayo. Naparaburak. Sa anak anaimot. Kan naasi iti pada katao. Malala, mapangkan. Tarimaanam tag-eskwela. Di ka makinubnobya. Awan eskwela ni Elias ita. Apay no pagawidam mapanamot kitaan jay inana. Mapanamot tulungan iti trabaho iti balay da. Itian niya pa'y laga pong agawi di jay. Dito'y mati pagtataudan ti kan kan pag-isiskwela na. Ha? Siyak timang tultulong kang kuana, Mario. Siyak timang papaadal iti kanakak. Iso dito'y tirumba nga pagtrabahuan na. Urag laba ka nagdalus laang dito'y balay. No agsasao ka, kunamot lang sika tinang paadal ken kuana, manipod first year college. Kat iti maudimot la semestre na makatultulong ka ken kuana. Ay kudak kalaba nagdaytan Apay no awanak, may tuloy na ayat ipanagadal na. Ha? No awanak, maragpat na ayat arapaap na. Awan na. Agbalin nga istambay no awanak nga iki na. Iso ang masapul nga muna bigbigan ti utang na naimbaga nakam. Ay anyan, kundi tulong ka. Ngam kastamot gayam ti kapanunutam.
panagin ko na lang na itang aramida no kasta. Panagin ko na asasawa mo, Mario. Di ka man naging lalaing, tawan amaw. Nalalaingak mo lang nga adayong amsika. Naigimata nga kiti pantalon, t-shirt, kan sapatos mo, Elias. Kan adapay chinilas kas kada brief mo dita. Ay, hala, naggastos kayo pailangan ti. Kedaan mo nga minan dagiti us-usaram abadong. Iso nga gatangang ka na. Kastuyak nga min, kaanakan. Naasya kiti pada ka tao. Managtulong nga. Mas asyanak nga min ka. Ay, agyaman nga rodaan ti. Nakababain pa yan kada kayo. Ay, mamati akla unay nga min iti ibagbagada. Ano mang tid ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Iso apatsak nga danto dakkel agrasya sumangbay kanyak. Kat amok, ababaan matlakan ka dayta kaanakan. Ha? Nalaing ka, iso nga amok amawatam ti kayat ko asawan. Malala, idulin mo dayta, tapno daw usaram. Usaram ka no bigatan na, uray ta brand new mga dagita. Mayet, adeng, umay kuman bayadan tay utang ko. At damat naganan siyak iti panaglaklakok iti nateng. Iso nga agbayad akon. Apay nang usaramaya iti inutang mo idi kanyak. Inayon ko iti pinagtuition idi ni Elias, adeng. Mano ka din tay nautang mo kanyak. Nalipatak pa yun gaput kinabayagnan. 4,400 pesos, ading ko. Aya, nalala, saanan? Di mon bayadan. Uray tay inusar mo jay ka anakak. Tulong kon kwa na day jay. Ha? Ay ala, nakababain mo't ading ko. Basta di mon bayadan day jay. Takayat ko atulungan jay ka anakak. Ni, nakaskas da awan te. Itamang pa adi na inawat ti bayad yu kang kwa. Kat sigud mo't adi na maiturturugan day jay. No anda makautang kan kwa na. Tulong na kano ijay kasinsin mo kaanakan. Naimbag man, nakaamiris siguro nanti. Nakaimimot pa day jay idi. Numapan kami umutang, nagadua sa una. Makangag kay tagkakasakit a sarita. Ngam di mga rudag pa utang, no kwa? Kas jay nang aruday jay nga antiyo. Ngam ita, disnudo meten anang tulong kiniinsan mo nga Elias. Inayaban na meten ijay balayda. No kaano maadandanin aggraduar ni Insan Elias? Santo kundi tulong kang kwa. Last minute mo nanti mayit. Kunak nga rod nga oray saan kuman. Nga mabainak mo't. Tanagdisnudo mo't amang tad iti tulong. Iso abinaybayan min a. Kita man umanaykan ka dahi ito abado. Islaks kanto'y sapatos, Mariaw. Nay, puraw apulaw kan nangisit nga slacks. Kan nasilap ang nangisit ang sapatos mo't lagi ta. Wen, ipadas mo. Tanusan nga umanay, mabalin ko nga isukat. Pangusarak ka na kita, aya. Kat amumbay ta sa anak ang mahilig nga agusar iti kakasta. Usaraminton graduation ni Elias. Taday to'y mati usarak. Kita, achichilap to'y badok. Apay, kanaw ti graduation na. Inton umay alawasan. Agpipicture tayon to. Iso masapul na pintas mo ti badot Tanay, agpagraduartan. Ay, sos, agraraman kamay. Si kaayat agpagraduar kat di kabagis mo may. Nimilakit di at ipagbadwam iti kasta sana si ka. Siyak nga rin ti mangimart sa kin ni Elias. Ta siyak tinaggastos iti pinagadal na. Ay na, agraraman kamay tabakbakitan. Dandanin aggraduar ni Elias idi nagdisnudo ka at tulungam. Isa di mo sa unti kasta. Nagsasao ka, kunamit lang si kaamin tinaggastos para iti panagadal na. Kat iti maudila as semestre at imulong ka. Di ka mama sumanao.
Dakkel maabanagan aja na itulong ko. Ipadas mo ki din day ta, tano basit inak isukat. Isublimkit di dayta, ta jak usaran. Ag maungak tulaangan ken t-shirt. Isublim dayta, ta igatang mo iti pagbadaw jay kabagis mao. Isaw, tirumbengag purma, saan adata? Kasanungay na nang, ipapilit mo't niyan ti mayat nga iso ti mangimart sa kanyak inton graduation ko. Ala, anak ko, pagbigyam latan, tapno awan rire. Ngamda kayo ti kayat ko amang imart sa kanyak nanang. Tada kayo ti pangisagutak to iti diploma. Pagbigyam ni Antim, tamangan nugumura, ket aduman ang maibagbaganan. Amumutan ay dyan nga Antim, anak ko. Nana? Sana bale, ta Antim mo't, kabsat ko day chay. Awan sabsabali, ken natulungan na ka ni Antim para iti panagadal mo, anak ko. Ay na, maragsakan nakparaken ka, Ilyas. Nakalpas ka mulangan iti panagadal mo. Agyaman na kanti. Agyaman kami iti adu at ulong mo, ading ko. Awa, nawan problema. Kaya't kung amin na makaadal to'y kaanakak. Tapno adamo makatulong ka datayo Inton nakapsot tayon ka ba, guys? Aywan, agdiritso tayo ijabalay Nagpaluto ak ngamin iti sagana ni Ilyas sa naggraduar. Ay na, naggastos ka pa ang ading ko. Uray saan ko man? Anya saan? Agsilibrar tayo mo Agrambak tayo. Nagpaparti ak iti 2 baboy, kan 5 akaldeng. Agawid ako nanti. Nay, apay nga agawid ka, Ilyas? Itatan nakagraduar kan, agawid kan. Panawan da kamain. Inak pa'y tulungan ni nanang iti balay anti. Ay saan anakan? Agtalinad ka dito balay. Apay, alapdam nga agawid ta ka anakam mayait. Awan karbeng nga mamang lapod kan kuana. Apay, si kaayat ti inana. Wana ang siyak matinang paggraduar kang kuana. Elias Baraw, agawid kalatano kasta ti kayat mau. Kasapulan na kamot jay inam iji balayaw. Awan kadwa ken katulungan na ijay. Agyaman ak ta maawatan tak, uncle. Ay, nalangarod, palubusan ka ngamne. Di ka mangliplipat kaanakan, wine. Uwan, auntie. Apay ko maamalipatan kayo ngay. Saan to Apolos, auntie? Kablawan ka, insan. Ngamin, nakapasa ka iti board exam. Nakastrak ka dagos iti trabahom. Agyaman na kinsan. Dakkel akumpanya dyan naka-employa insan. Naimbag nga rod na nakastre ka kijay, insan. Dakkel siguro ti sweldo mi jay. Medyo laeng, insan. Nay, umawawag ni Auntie Mayet. Sung batak biit. Hello, kanakan. Kaano ti day off mo? Inton bigat, Auntie. Apay ka di? Ay, eksakto nga raw. Ada ngamin impabuk ko apag-relaxan tayo. Napintas dahi dya beach resort. Nagpintas a lugar. Ag-relax tayo mo, Uray sagpaminsan lang. Ha? Ay katuwa na, Auntie. Ibagam to kanina nang mo kaya namat ti umay barok. Kayat na dahi dya, Auntie. Sige, ti ibagak to ken kwa na. Sige nga rod, tainak mang tulag iti pagluganan tayo, tanay. Diyak pa'y na ipa-repair tay lugam may. Amangan no agpalya ijidalan. O anya, nag-enjoy ka mo lang, manang Mila. Ayun Italaang manan ang makaumayak iti kastoy ading ko. Ipapas tayong tagpasyar. Habang si bibiyag tayo pa'y kabagays. Kakaiso na nga ni Ilyas sa para treat tayo. Ha? Ay, iwang gayam Ilyas. Ingkanto agbayadan, tanay agawid tayo. Naungputan ti oras tayo dito. Auntie? Sana balit adain down ko sa nga ribu ide. Bayadam tuntay na batian niya. Ha? Uwan, Auntie. Manut binayadam ijay na panantayo, anak ko. 11,000 pesos amin, nanang. Anya,
Nagdakalan. Kunak ano ni anti ti agbayad, ta isumot nga rod tinagawis, ngam saan mo't kayam. Angam sana balin nanang, sagpaminsan mo't lakit di. Nagloko mat dayjay nga ikit mon. Di na nga rod impasigod asika ti agbayad. Kasanon no awan igem mo a kwarta. Alabayan yun. Sana bali ta nag-enjoy tayo. Wan mat kit di ngem kasla masayangan nakmet. Nagdakkel ti binayada man ako. Sana balin nanang, masukatan to iti ad-ado. Manang Mila, kayat mo tay daan akama mi kanila kay, ipadawat kong keng ka. Daan day jay ngam natibkerpay. Awam pay dadaal na ta naiwanan ana imbag. Ha? Apay, di yu usarunan ka bagays. Saanen ka bagays? Sukatan mi iti dakdakkel tani. Si Mewal mo't tanda asawa kidilim makayan. Kayat ko tay nalawa akama tapno saan kami man ngagdagdagkat kanila kay ko. Ay kat si ka alaak ano di yun kayat tasayang mat. Nalanga raw tay patulod kunton dito'y balayaw manang. Nakitam jay insen ko kan kaaladawan ti ka makaanakan. Walanti, apay ka di dayjay? Nagbintasan niya. Kas jay ti uso ita akama. Kakas jay ti makit-kita kay social media. Nagitay kama ti babak nang. Kan naglawa. Kas jay ngamin ti kayat ko akama, Elias. Ha? Kayat ko agatangan ngam, kurang matay kwartak. 3,000 lang amin jay kwartak. Ha? Ay, manot kurang na aya ante. Sagmamano aya di kama. 23,000 ti balor day ja akama. With kudsun day jayan. Ha? Nagnginamot na nante. Nangina angam quality. Kanay 3,000 mo tay kwartak. Nayon naman ka anakan. Sana bali, tanukas dya magipit kayo idi ka. Siyak matas asit ganyo pagpatulungan. Kan oray ta, siyak matinang paggraduar kang ka. Apay sana mabalin ahulugan nante. Mabalin angam nangingina. May mayat nukas ta makalaka ka. Alaan ka anakan. Italaang manin mga gidawak kang ka. Awan pagidaan minurabi Taintad kun kaninanang mo tay daan nakama may. Kwa? Andang amin your ornungak ante. Apay no mangkita tayo tinalaklaka. Ibagam no di mo kaya Tilyas. Ha? Apay akas takang ngay. E di pagadalang ka, amin nakasapulam, ipaay ko. Sana ka nagbalin ngay imot kang ka, ngamita imutan nak. Ha? Sana kasta ante. Ala. Sige, gatangan tayon ti ibagbagayo akama. Awan samot maururnong mo nanak ko. Awan nga rod nanan. Takas ano, tungkal sweldo, addan niya ante iji opisina. Tila ipagpagatang na. Una yun na di akabsat ko. Jakla impagarop akas tagayam ti plano na. Mapagsusurot kun dagiti inararamid na iti kalabag sa anak ko. Ison samot akon ditulong iti last minute tapno adda karbengan na nga agdawat iti kwartaken ka. Pasensya kayo nanang. Pasig akabarbaro dagiti gamit da ante. Kat dagiti daan na gamit da. Mapan kada kayo. Imbes ada kayo ti igatanga iti baro agamit. Saan mo? Awan problema iti dayta anak ko. Kan maysa awan hilig ko kadagita. Isunala ang tasika ti pampanunutag. Saan kan ang makaurnong gapo iti kadadawat ni Antem. Nang? Ay, kat ti kayat na. Kanayon nga agawting. Kat si kamot ti ipasubo na nga aggastos. Agungat mo't ngamin. No sana mapatgan ti kayat na, nanang. Anya nga taayat ti aramidan tayo. Nanang, adda hulugak alo ti iji lugar ti katrabahwak. Kukwa na amis mo. Mabalin tayo na pataktiran tayo jay. Apama na maitid ko ti daon ko. Ha? Kat, kasanon to'y kalkalapaw ta dito'y. Panawan tayo na. Sana bale, tasan tayo mo't adagada ito'y nanang. Apay, adda pagdown mo akwartam. Adda nanang.
Parugyak ton ti agipatak dari ti balay tayo. Tapno makaakar tayo na dagos. Wain kanakan. May mayat no adan bukod yu alutay ken balay. Ken tapno adda pakakit kita amit isuldaw. Wen nga rod angkal. Katapama na makaakar kayo ijay. Di yu ibagbaga kanya antim amayet ti adresyaw. Tapno di na masurutan ti ayan yaw. Talaga adi nakasardengan dayjay adawat-dawatan iti kwarta no maamuan na ti umakaran yaw. Ha? Pudno nga asawak ni Antay ngam kayat jar aramiden na. Pananggundawa iti kasya nga aramid na. Iso apas pasensyaan nyo lakuman niya antimuhain. Siyak ti mababain gapu iti panang purpursanakin ka amang teniti kwarta ken kuana. Mangibabain dayjay nga asawa. Awan utang da na imbaga nakam. Agasam, pimanaw da adi nagpakpakada. Katimaday, jakon makuntak ida. Di mun amoy no napananda. Nukas tama lang, singirak amin na naitultulong ko kadakwada. Ay namayet, no kwenta na imbag, nabayagay na nakabayad ni Elias ken ka. Sumsobra pa'y siguron atin ay tinakin ka, na kanayon mo mo't adawatan. Tunggal agsweldo, dawatan madagos. Ay, kurang pa day dya, bayad da kanyak. Di ka lagbain itikas nangar aramida. Ha! Rumwarak mang kidi. Inak man nagdamag kadagiti sigo da karoba da ide. Ang mga namo da ti makaranda. Agar arbes, rumwar ka pa laang. Kadama payong. Agpayong nga ka. Unay mo dagita aluganan. Didak pa'y mo't pagbigyan. Didak pa'y pabalasiwan mo't dita kalsada. Ay, Nechay, nawayaan basit. Tarayakon, bumala si Wakidin. Kada, anay, nagkalis. Tulok ka. Tulong! Tulungan dak! Bayaw, kumusta ni ading mayet? Upirain da ka no ti ulo na ipag. Grabe ka no nga men ti pan nakaipakpak na ili na igalays. Anya, ay nakaasimot ti kapsat ko. Wan nga raw. Kunak nga minasaanan arumwar ngam nagpilit may. Ala, ikararag tayo asapay lakuma, tamaagasan adagos. Kumusta, ante? Apay no mangangka, di mo alaan. Ha? Naggapo mo ijay Hawaii. Uncle, apay nga yakastamot na ni ante. Nabangi. Wan nga raw baraw. Kastamot tan tinagtungpalan na. Napukaw nan san tilimbong ti panunot na. Ay, Kaasimot ni ante. may katul. Gapwanan siguro dayta ti pan nakaito pati ulo na. Ala, uncle, no kasapulan nyo titulong, di kay kumaagbain nga masidag tada kami. Tas sidadaan kami at tumulong. Agyaman ak, barok. Tatang, yamamok tinobyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na, tatang. Hindi pa na napanatawin. Aya, sa itala ayam amum kanyak to'y nobyam anak kaw. Ay, mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo, tatang. Saan pa'y nakasagana ide? Gamita, mabalinain. Mabayin ka no ngamin kada kayo, tatang. Yes, taya. Ay na, awan tirong mga pagbainam balasang kaw, ta nanumo kami laeng. Oray matda kami, tata. Nanomo kami lang. Napubre kami. Ay kat agpapada tayo, balasang kaw. Isuadi ka agbabain. Irwam maun ti bagim di ti balay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari ti nobyam rikaw. Jak payam mo, tatang.
Kan jak pa'y sigurado no ikasar ko ano saan? Nay, apay ngay. Kat madlaw may nasingpot ni Kristen. Nagagat pa'y. Nalaing pa'y gayam ng aglutaw. No ugali, awan makunakan ko na. Talaga nasingpot kan nagagat tatang. Iso na lang saan na napintas tatang? Anya, ay nagloko kan. Inaram mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa ginagan na Kristen. Ginagan na lang Kinapuno na, siyak ti agmadmadi amang yam amo ka na kayo ta mabainak. Apay, ibain mo di nobyam? Apay nga ron nga inaram mo no kastamot lagayam. Saan ko mat nga inaram ka tatang? Anya, kasano nga ron anaadan kayo ti relasyon no di mo inaram? Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kwa? Kaslakastan sa tatang. Nabartek kami nga minidi kat nailawaan kami. Ang ti malagip ko. Kasla sinulisog nak idi nabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Isa nagsasango kami idi anaginom. Anya? So nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. Ay no kastamat lang alanganin ka. Nasaysaya at no agsina kayaon. Narigat mo't mangnamnama iti awan. Ken amangan no masikugaan. Kasi mait. Kasla maikawa akmat no sinaakon tatang. Taadamat na nagkaduan may. Sa bagay, nalakalang ayatem ni Kristen ta nagagayt ken nasingpait. Masursurom to nga ayaten Kabagays, nagapuak ije balayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka nun ni Rico. Ay wain kabagays. Nang isang part iti asawaan na. Ang dinapay mo't kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay. Inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adida pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam kabagays. Saan kanupay nga min asyur? Saan asyur nga? Saan asyur labna wano saan? Taga po kanulang iti arak isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay. Ken naglabapay. Ay wain, talaga nagagat da jay. Ken nasingpait. Swerte ni Rico, da jay ti maasawa na. Nalaing pa'y kat ngagluto Ay na di na pa'y laikasar. Anya pa'y lati sa pulon na iti dayjay ngay. Jakman namoy iti dayjay Rico. Alanganin ka na saan anapintas ti nobya na. Ay na, anwam ta napintas no sadot kentang set. Ugali ti numero 1 akitaan na, saan arupa. Ibagam tuman na itaken kwa na kabagays. Barang sikat ti denggen na. Nakaamwamat iti dayjay anubyang pare. Kwa pare. Kasinsin ti may sa abarkadak. Nakaskas daw lang pare. Naimbag man tak kinayat mo dayjay. Katsigod mo't apang beauty queen ter armon. Nagpipintas amin nga ex mo. Pangasim pare. Di nakantyawan. Tamang pumudot tilapayag ko kat anyapay ti maaramid ko ken ka. Saan mo't pare? Ibagbagak lang mo't. Agpungtot ka man na dagos. Ala, panawan nak dito yun. Nawan nasaya at nga ibagam. Papanam, Kristen. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Iso pa iti maganan siya. Anya? Asino ti akin saba? Apay, adan aya amamom di ti lugar may. Adan, Siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipulapul iti tao. Iso nga adon tinaamam mo kiti lugaryo. Nga uray dinak inyamam mo. Siya ko natin nakiamam mo kanya da. Anya? Nay kamutan. Kunak mo't adi ka rumrumwar diti balay. Apay aya nga paritan nak nga rumwar. Maburi nga nga rud matituy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makitkita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobya ka.
Apay ayakas ta ka matriko. Ibain naksamat ka dagiti kakalugaran kan kakabagyam idtoy. Tamanipod adda ta idtoy kat hanak ngayon niya maamukan niya da. No adda umay idtoy bala kat damdamagan da no asinuak. Ngam ibagbagam la ang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubianak. Ha? Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di ka rumar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisorsor itila ko masaba. Agtalinad ka lang niti balay. Bayam asyak tag trabaho. Kano ngay nga ikasar mo tinubi, Rico? Jak payamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdenden na kayon. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayon. Ha? Eh, saan kami pa yan nakasagana, ante? Amon mi pa yan ay mbag ti ugali ti tunggal may sa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat kakin ni Christine. Tanagagut kun nasingput. Para makita no saan nga agbaliw, ante. Amangan no italaang da ita. Ta siyempre, nabiit kami pa ilaang. Isa narigat tagdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Ay, kwa, diyang arod amaw no kasanong ibagak da itaw. Mabainak nga main. Anya da ita aya, ibagam tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ipudnaw. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramideg kabagays. Ibagamon no anya da ita. Di naktaktakon. Ay, kwa. Ada ngamin inarem ko abalasang iji ilay. Kat inaklon nak. Iso nga adan nobyak. Ha? Kaya't yo aya no mga sawak manan kabagays. Niket sikat ti agdesisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramideng, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta a babae ngay. Sigaw da witris iti inuman. Ngam iti inaklon nak, imbagak nga gikato ni Jai. Nasingput lakit day. Ay uwan kabagays, nasingput mait, ken napintas. Iso na lang ta ubing sa unay may dilig kanya. Apay, manot tawon na aya. 23 lang kabagays. Anya? Ay kat paliiwom pa'y anaimbaga. No talagamot ngay ayaten na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanen na ken ka. Saan mo't kadya kasta ni Alicia kabagays? Mariknak mo't nga ay ayaten nak. Ala no siya kawan problema, tabalo ka mo't. Ken kasapulam mo't ti kadkadwa. Iso ang maawatan ka, kabagays. O anya, ready kan, Alicia? Agawid ta ni Jabalay, ta yamam mo kay ti anak kao. Kwa, kaya't nakngata para kan ka, Fidel? Ay, katuan Awan mo't maramidan na, no, kaya't kumanan ti mga sawa. Ken yamam mo kamot lang kadag iti kakabagyak. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Wana, nasisingpot ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga, Alicia. O anya, sumurot ka kanya? Wanan Fidel. Sikat ti makaam mo. Nagpintas mo't ang tinsang putyo ang nobya yo tatang. Kasano ang napasumpat yun na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot tatang. Nay, saan mo't Sika 23 na. Aya, kaubingan na pala ti kasta atawon tatang. Ang kasano akinayat na kayo da dyan? Saan nga amin nga ubing kan napintas? Kat guwapo kan ubing ti kayat da. Dapat lata dagitay lalakay ti type da. Kat maysa ni Alicia kadagita. Wen angam. Ore, saan kayo ng mga sawa? Talakay kayon. Apay, di mo kayat ang mga sawa akmanan, anak ka. Kasapulak mo tikad kadwa, tanay, lakaya kaon. Oh,
Naimbaga, no saan na kayo alukon na jay? Ang mga no pagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel ti panagtalagkaw kanya Alicia. Di naktulok ko na jay. Tada nagkinarian may. Ni patay lang ti mamagsina kada kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan niyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga damas sa uti tao kada kayo. Uray anyat ibagbagadan Tinapatag. Agin inayat kami kanya Alicia. Planok nga rodan nga ikalaysa. Anya kayo matandatang. Diyak pala nagkasar, agkasar kayo manan. Pauna undak pa yumot kat anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan a Genovia. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunain ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag tanay. Kaya't mintiag simpay tinobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, ikaw. Napimpintas ka ubing nga dayo Genovia nangam Genoviam. Ha? Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalayang sa mga garam ngamsika. Agtar na kayo manmat nana. Nagsasaw kayo. Kunamad lang napadas yun tinakinobyo. Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayo. Takasano, dahi talag sipsipot itipada yo at tao tiyar aramidin nyo. Madama na boyfriend ko hindi angam sininaak ta nagsadumot. Orag bakbaket aklat na balasang kas jay ti masawak. Intarayan da kakit di Samot Agad kano nga ti kasarmaw. Di mo ko nangaunaan nakapay ni tatang mo nga kasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak kan ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubiam. Ay awan, nalalibtak gayam ni Fidel ngam si Karikaw. Masurunak iti dadya bakit dalya. Nalay ngagkantyaw kat nabakitan mo't lang aro da balasang. Nasakit nga min tinakam dayjay kan ka. Tasabali tinaro mo. Ha? Kurso na da nakangamin dayjay pare. Anya? Ay, oray pa nga ta isuntag may sa babae di ti lubong. Diyak tututupan. Bakbakitan. Adayaw ngay naunang siyak. Kung didilaw na alas kano tinobyak, ngam na alas mo't nga adayaw. Ngam adamat punto na itimbagaan na kan kasi ka. Agpay sumat ana alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin jay nobya na. Kaubingan na pagyam. Ay, saka mo't. Armam kit din ni Dalya, tagpada kayo ti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Tagpay sumot ti bagbaga. Kan saan la ada kami kinidalya ti mga bagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas at talaga dinobya ni tatang. Nakashort pant man ang naging indayon edi po unti mangga di tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatangan. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga dakit kitam dita. Awan. Panawan nak dito Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka iti babak nang dayta. Bak nang taaya kat saan mo? Ni Reko mat. Igaraw naman ang tiki na kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha? Good morning, Lakay. Nakaluto ako niti pamigatan tayo. Ay, naagsinatan, Christine. Ala, karireeng mo pa ilangam kasta ti ibagbagam. Wano, maditireeng mo. Adan samat madingan ay tagtagainap mo. Awan, nabayagan na kayat kung ay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, kunak man no ay ayatan nak. Isungarun ngay na awid nak itoy. Kunam nga agkasartan to. Kun kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam.
No ada man nagbasulak nga adya ka mo, pakawanan na ko, ma. Awan basol mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isong agsinatan. Iturod kan iti balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahi tangar aramidem, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na ken ka. Jak nga rod ay ayatunan. Nag-expire rin, ti panagayat ko kenkwana. Ken jak inayat iti hustaw tatang. Kagudwala nga panagayat ni nariknak iti kenkwana. 1/4 sapay kit di. Ay, inyaw awin mo pala nga rod ni Christine. No kastamat lagayam ti aramidem. Pinangnamnamam iti awan. Basol nyo Nagisangpet kay pala ngamin iti babae. Ket adayo nga ubing kan napimpintas ngem ni Christine. Kakasiak akan kantyawan da. Ibagbagada anal-alimtak kayo ngem siak. Ta napimpintas kano nga dayo ginobya yo ngem ginobyak. Insulto mo't day ta para kanyak Ay, jak amuken ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta itunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon kenkwana. Ay, sinayang na day di anubyan na. Naggagat pa'y mo't nga rod. Wan nga rod Ket ni isaw ti para luto mi iji balay. Awanan at aglutaw ta pinagawid na matay. Apay Genobiam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutwain ka ba guys? Saan nga minanayruang agluto-lutaw? Nagagat matlaang agdalaos kan aglaba. Naimbag anos asikaswan na ka. Wan mait ka ba guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapikno kwa Paliiwam naimbag tanusadot matlaang sinaamlaangun. Ay, saan ka ba guys? Nagagait ni Alicia. Kunak nga raw tulagan tayo kuman ti kasarmay. Katadakan ka dayta kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubyam. Makaamu ka kabagis. Adula amin na ita kasar-kasar. Saan na masapul da ita, tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama itid ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay tayo iti kayat ng aramidin. Kan may mayat matlaang no agkasarda, ngam ti agnanayon nga agdenada, ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya, tatang. Nagubing ti asawaan nyo. Awan mo't problema iti dayta anak kaw. Di yukit di sinaan. Amang jay pensyon nyo lati almanin na. Imposible akayatan na kayo ti ubing kan napintas. No sana gapu iti kwarta. Ay ket makamuka niya ti panunutam. Basta siya. Desidido akaw na mangikasar kan ni Alicia. Iso tulagan tayo ti kasarmay. Adapay mo't sadsadot na. Di payagluto. Manganlat pagaliston na. Agid idalat kukun na. Nay, kita akabagais. Di mo panuynuyan Genobiam. Isurum nga agtrabaho iti unag ti balay. Tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam. Amangan no si kapay lati mga sikaso kankwana. Saan mait kabagais? Aglutluto mat ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Ricaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan taing tairwaran tay pension mo. Kuyugan ka. Ni, anyat mapaspasamak ka. Marigata na ngagangs. Itaray na kayo hospital. Ala, mabit na nga ron. Ayabak dyan mo. Ay nakabagis ko ay apay ngayon pan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso ante. Saan na si Mambo ti biyag na iti ospital? Kasanan nga iti kasarta, Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabunan ni tatang. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Uwan manong Rico, talaga akas ta ti aramida. Tauray kaskasano, inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin.
Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa? Wan siguro, Manong Rico. Ala, mabidlang wan, tayo nakagluto iti pangrabyanta. Aginanakalaang, Alicia. Ante, di mo't adamulayo ang mais. Nagbungan? Gumatangak man, ante. Ilutok man, takanan mi kan ni Alicia. Paborito na ngamin ti mais kahit. Kasta, saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? At dapay la ije balayaw. Wen, ante, talipasin na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Kasta aya. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuwan na, ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mo't siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mo't dakas na. Ta single mo't manan. Oray pay, respeto kumamat iti pimusayan nga amam. Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga rod ti korsonada kantay. Idi pa'y laakras ko. Ngam nobya kat nga rod day di tatang. At least ita single manan. Mabalin kon nga arman. Angam di kay madanagan. Ta jak pa'y la arman ita. Palpasag pa'y ti 40 days day di tatang. Tapno awan makun kunayaw. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya? Agawid akon, Manong Rico. Tanalpas mo ti 40 days ni tatang mo. Itulod ka kading nga agawid, Alicia? Ay, saanan? Tadamang sabat kanyak, Manong. Mabalin ka nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Ta sumarong karakto, ading Alicia. Mangyegak to iti mais. Ken daddo mapay anat natin ken prutas. Ay, katun Sige, taitad ko ti address ko, Manong Rico. Saan nga amo ni Alicia asarong karak ita? Ay, makla at lakit ti dayjay. Sapay ko tamadanon ko dito balayda. Ni, awan mo't mangilukat. Agtuktukak pa'y. Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia. Prutas ken natnateng para ken ka, ading. Ala, nagbanog ka pa'y laang. Ala, sumrag ka. Ha? Ni, ala, adumat gayam ti bisitam di taunag, Alicia. Kababain sa ti umunag. Madama nga mintipan nakatulag ti kasarmi iti nobyok, Manong. Tadim manundan. Ha? Adan nobyom, Alicia? Un, Manong. Ala, umaykan. Tamakidengag ka iti pan nakatulag ti kasarmi. Ako, saanan? Ibatik lang ang nagiti prutas kan natin. Ta pumanawak mo't lang. Agawid ako na din. Nanang, asino di lalaki nga naggapoy ito'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga road, adda na pananda. Kadwa na dagiti gagayim na. Nekat, imbagayo kumaanga syaklat tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa'y laang matjeta o. Kano ni ading mo mga road ti kayat na pasyaran. Kababain mo't ibagak asikati pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pala ang ti boyfriend ko. Kat adan tulat ta, anak ko. Basta guray ka lang. Ay, masapul nga makaboyfriend ako, tani. Kumbutan di ato'y matres ko. Ay, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasanda kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkapondag ito'y nagaduan nateng. At dapay ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat adim magas ditaw Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan nateng. Ikan yung tungarod ni Antilita Taditay maibos amin dagita. Sigurado malungtot lang ang tidaduma.
Alaga raw tagudwa ak dayta nanak ko. Ay nagyamanak nito'y natangay padawat mo, ati na balasang kaw. Siya pa'y nagngin natin natangay ta. Naimbag ka na kayo at kanayon kaya makalibre iti natang. Impadawat dalaang mat, auntie. Isupay mat amasidaan. Nang runa no kastoy akapuros. Naggasat ka kadagiti agararam kang kabalasang kaw. Apay awampay tinapilim kadakwadang aklunain. Ay, kwa, auntie. Ni manang mo kumaaliw na, ti umuna makiasawa. Ngamawan sa maure may siya nga agar-aram kang kwana. Awan nga rod, auntie. Mayat kumaata ni bumakitin abalasang. Nagalas mangamin ti ugali na Jacob siya mo. Iso nga mayat nga agaram kang kwana. Ni, da kayo matgayam, tatamando. Apay, anyat masapulyo? Mabalinti pumasyar, Leona. Ay, sige. Umunag kayo. Anya nga data bit-bit yo. Manok sa matdata. Ay, way. Native a manok o atoy. Ay, agyamanak tatamando. Ay na. Prangka ang kayon Awan matinam na mayo kanyak. Tauray no kasto nga bumakat akon nga balas angkat. At damat lad takar bangak nga agpili iti pakirelasyonak Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na payla ang mat Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayo thank you lad tayo tunitib nga manok. Ay. Saan mat asikat ipasyarek? Niti namat, Leona. Ha? Apay apinanawam ni Mando ijay salas ng agmaymaysa. Ni kanumat gayam tinati pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tataam mo katsyak ti arman na. Ay, nabainanak pa'y. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo amanok. Intod na Alaan yun, sakbay nga ibabaway na. Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atan Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko ngamin ijay ilay. No apay mat ngamin nga mairanran ang awan ni Tina no kastoy nga adamang sarungkar kanya na. Kasla iranrana namat. Wenno saan, ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Taamangan numabayagan ni ading mo. Kanya nga oras no sumangpet ni Tina, Leona. Ay, sigurado nga marabian dahi siya, tata. Tana kay sinarak ngamin iti boyfriend na. Ay, kunak man no awan pa'y nobyo ti kabsat mo. Adan, isungahan yun nga ulitan ti pumasyar ito'y. Tawan mat lang ti manam na mayo. Kan may sagwa po kan ubing pa'y ti kayat ni ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanula ang tingipan na. Ay, agawidak nga roden, Leona. Sige nga rod tatamando. Ay, nangikam ngay iti manok nga nyawat ko ken kabalasang kaw. Ay, parpartian na naanay nanang ko. Urayam ata, makisida ka. Naimbag nga oras mo, Tina. Mabalin man ang ti pumasyar? Si kamot gayam, Ramil. Sumrakaan. Agyaman na. Ala, agtugaw ka ta mga lak iti merienda. Uray sa anon. Kayat kala makita. Ket agyamanak ta nadanon kamat lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. At kanayon animanang mo alyon at imadandanon ko. Ne, ada kamat manan, Ramel. Wen manang Leona. Ay natin na. Ialam ko mamat iti merienda data bisitam ha. No siyak ti akin bisita ita. Automatic nga da Diyos kan tinapay na. Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda, Ramil. Ala, saan Tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mangintertin ken ni Ramil. Sige, manang. Adda nga minsan sadot data nga kabsat ko. Masapul nga ibagbaga amin nga aramidan na. Ha? Kasadot nanto pa'y tagdigos no daduma.
Iso nga danglit na. Apay mo maangot. Ni, saan manang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampud no ti ipagbagak Ramil. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanyak. Nagagatakmat, nabanglo akmat. Angutam ka di dato tangad ko. Ha, manang yun na. Inya si dagmumutan ti tangad mo kanyak. Nabanglo ak, di ba? Ha? Nagdardaras matan api manaw ni Ramil, di na pa'y ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang agdimbaga na aya nga ada ka nung arud papanan na. Ha? Oy, Tina, pili ang mga naimbag ti pakiin na yatam Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwam pa iti ugali na Jak pa'y mat inaklonday di Ramil manang. Ibagbagak lang mat Tama nga no, inton sumaruno kat madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag kapay nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang, apay nga taatunggal adag gandat nga agaram kanyak. Katkalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyerda. Di damot patuluyan nun. Adda nga tadida na gustuhan kanyak. Mas daawak mo't nga rodanak ko. Gamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada no kasjay nga awan ka dito'y balay. Nanang, No siyak amaysa, no pagpilyon nak no asino ti magustuak aparaken ka, ni Ramil kuma, nasingput day di abaro. Ay na, nanang. Nasingpot lang itida mo dagita. Ngaminto nagbaybayag rumwaran ti punong augalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa. Ay naanak ko, ibagbagak laeng mo't ti mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarong kar dito'y adim. ay nananang no siyak awan magustuak adakwada. Ni Andy madlaw amam martek. Agat arak no kas di asumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanin ama kaputot. Kat ni Ramil nga nasingput day di abaro. Awan makunakken ko na. Aho! Haan nga mapagtalkanday jay nanang. Madlaw nga damat pa nagusto na kanyak. Ha? Mangkita ka langan iti sabali. Kan may sa ubing kapay mati na. Ang kang aganat nga makiasawa. Ay kat bay ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas nanak ko. Basta pilyon na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta jak kayat nga unaan nak, Tina. Paunaan nak pa'y nga makiasawa, santo si ka. Ni, kunak no asino ti masabat ko, da kayo umot gayam tatamando, nagkapon nyo. Ay napanak man limatang ni Tersina ni Auntie Malita. Damag ko kat adan boyfriend mo. Sayang, padasag kumapay lang ipalapal to'y ayat ko ka. Ang mukunan ni manang mo alyona nga adda ka no boyfriend mo. Ha? Okay lang matit day. Sumapulak lang ay ti sabali apa kay karyan ti ayat ka. Ni Manang Leona, diyo ka di kayat, tata? Ay sanag, mangkita aklangan iti sabalay. Loko na niya kamsat mo. Basta din nakanukit din. Kat saan mo't nga isot ti kursonadak. Makapaisip na niya kamsat mo, Tina. Jak kursonada ti style na niya kamsat mo. Amom Tina, damag ko dadadaulan na kanimanang mo kadagitagar-arum kan ka. Nakadamagan nyo, auntie? Ni Andy di tamyanan. Ibagbaga ka no ni manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang late ka kanaw. Anya? Ay una yun ni Manang. Nakababain matikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapo iti ibagbaga di kabsap mo kadakwada. Sumat lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni Manang mo ta bumakitan na balasang. Ngamawampay uray may sang agaram kang kuana.
Winangam saan kumamot arumbang adadaulan na kadagiti tattao, anti. Takababa inti kasding ibagbagana. Ay, iwang nga raw dabalasang ko. Kabsat nakapay mga raw. Tina, adamadmadlaw ko kanya ma. Ha? Anya day tama ng... Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay mat akas dingay ti bagbagam kadagiti agar-aram kanyak manang. Daddadaulin nakmat gayam kadakwada. Ni, ha? Anya ko matadta? No talaga matla nga sincere na gijay nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikas kaso. Iso nga sinsinan ti panagaram da gijay kanyam. Manang. Amo ka? Ada matrek nam ka ni Ramel. Ngamawanan. Mga sawa ka nun iti mabiit. Ha? Masurunak matitida dyan nga Ramil. Nang sirpat kit din iti sabali. Hangag pampanunot. Hana nga mo tagpili iti babae nga asawa na. Ha? Napempen. Tasak matlang ang amdayjay. Nay, apa yun, Tina? Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manen sa nga ilaym. Nabayag mo ten nga awan sumarsarong kar kadagijay agar-aram kun ka. Kasano asarong karan dakdagijay? Kat padpadaksen nakmat ngamin ni manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita? Apay nga rod, kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, no kasta, adda nobyom, kat foreigner pa'y. Wan nanang. Amo ka din ni manang mo dayta. Saan nanang? Jak imbagbaga. Makidtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay. Ni, nanang. Asino dyan sa nga ili tayo? Foreigner samot na dyan. Ay na, imbagta simbangpot kan Luna. Umay ka, tayam amo na takano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend? No kasta? Boyfriend na dyan, nanang? Wen, ala umay kan, takasangsangpot mutlaang tinobyo na. Nagsinnaruno kayo la asimbangpot. Ay, agora kayo. Agpraktis akpay mat nga ag-Ingles Hangko nga amo ti agsaoy ti Ingles. Eh, amo yung mat jak amo data. Kat oray karabaw English ditan Dayta nga rod ti problema. Oray karabaw Ingles hangko nga amo. Yes, urno lang tamo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family. My nanang Lourdes or my mother. And my manang Lona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well. Right, Leonor? Ye. Ay, panawan kayo pa ta. Ay, nakagluto iti pagsasanguan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagak mahang kung amo tag-Ingles. Ay, mabisi na ko nanang. Iumayandak man iti kanak ito'y lakot ti balay. Anya, apay anya ayati kukuam dito anak ko. Itay-pay lang ay ayabanda ka amangan. Di kamot imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na isya kusina. Hanak nga makapangan ijay ta, baka kasaritan nak jay foreigner. Anya nga iti isong-songbat ko. Ang kung aron nga mawawatan ti English. Karkaron no foreigner ti agsao. Ang nga mawawatan. Kanjak pa amo ti agsao iti English. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka mga nun. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisi na nga talagan. Itay pa lang nga agsarsaraaw dato tiyan ko. Leonor na. Ay sus, umasidig manan kanyak data nga foreigner. Ay, likak lang nga rod din. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Wano, crush na kit di. We're having breakfast. Wanna join us? Yes.
Ay, no. No. Oh, why? Ni, nakariin ka mat kaya man manang. Ala, agtugaw kan atag sa sangot tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbiro kan ni Will tunggal panangan. Di ka mat ngamin makisangsango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayon nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tena. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti kabsat ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati kurso na da jay boyfriend na. Kanayon nga umasidag kanyak. Ay, mayat kumano o payak day jay nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kaniti na. No ibagak nga lalaki ro ti kabsat ko. Kasano nga mapadakas ko? Kat hangkumat nga mo ti agsaw iti Ingles. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom. Makalawas pa'y manang, apay ka di? Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapo mat. Anak nga isukat. Kanhang kayo nga agbagay. Nagtaar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kon ko nadala ang mat Aywan manang, plano minti agkasarkin ni Willie. Ha? Di mat imbagak nga pa unaan nakpay. Awan mat nga rod nobyo manang. Kasano apaunaan ka ngay? Kan kaanon to pa'y ngay? Kat dumtang tulad ta Basta ang kukayat nga umuna ka nga makiasawa paunaan nakpay ko na. Tena, halay. Ni, aday tamanan. Sige, rumuara ko. Inakagistampay, J-Store. Di mo kano kayat nga agkasarti kabsat mo yun Insulto mat ngamin tararamidan na. Kunak mat ngamin nga paunaan nakpay. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nobyom. Awan mo't umay agarum ken ka. Diyak mo adag ita nga lalaki. Di damat makarek na. Parang layaw na. Ni, aday tamanan. Ay na, umay manan makisaon. Hangkwa mo isungsungbat ko. Palubosam ngamin idan nga agkasar. Tapno makapanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti Ingles. Sige, wanan na nang. Pagkasaran tayo isudan. Manang, nalpasan ti kasarmi kini Willie. Kat agyaman nakta na aklon mo matlaangin abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay ayatamat ngamin nga ko nam. Awan mabalin ko Ay, pasensya ka matan akan niya, Tena. Kinapod no na, nagsakit tinakom ko kan ka idi. Idi na amwak dagiti imbagbagam ka dagiti agdatdaton kanyak manang. Ngamjak tinarakan day ta sakit tinakam. Inwaksik matla adagos. Ay, thank you nga rod Aklunak mat. Apalan ka ngamin tani bumakatakon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga agaram. Ngam sika, nagado ti agar-aram kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner. Iso nga sorry no anya man tinang nangag mo kanyak idi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan ito'y Pilipinas dati na, nanang. Wan nga rod makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito'y balay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasaya at kanumat, nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call kay ni Tina. Sapsapulan na katadtay nga marimwar kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro kan nakiti po rin na rijay. Anya? Ada ka no irito na kanyak ngam. Nagpukaw kit din dya signal. Iso nga naputadan ati pa nagsaume. Urorayak nga rod. Baka umawag manan. Hello, Tina. Anya ngay. Ada na sa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mat nga minti pa nagsarita ta itay manang. Adda ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro kano iti asawaan na. Kati kayat na,
Kasmet lakano kanya ka Pilipina. Aya, o sige siya kun. Ibagam nga araman nak. Sigurado ka? Ang mga nudi mo kaya't lumakay nga minin. Uray lumakay itan basta foreigner. Sige nga Rod, taibagak to iti katugang abalo. Ha? Katugang am? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katugangak manang. Aho? Kas ano datangay? Alangan nga awagan nak to iti mame. Aho? Uraw awan mat ha? Kuturay manang tulata at iyawag ko kanya. Aywan niya. Sige man nga Rod. Kano nga agawit kayo ngay? Tay kuyog yu data nga foreigner. Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga ibagbaga ito'y lugar tayo ang katugang am ti iritom kanyak niya. Tani, kabablain! Nay, bagong gupit ka matlo na anak ko. Kun impasimpampay day tanasamak akiday mo. Una nang tani, iti mabiit kat sumangpatan ti iritrito ni tinakanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay, talaga nga agawid ditoy. Uwan, katsak lang ti gagaraan na. Iso nga umay itoy. Ay, ni Tina ti umawag. Ay, hello Tina. Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay nga eh. Sapay nagdalusa ko nito'y balay. Awanan manang. Natayon ti katugangak nga iritreto kan ka. Naatake. Anya? Apay nga?